Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya Dr. Andes Sakir MSI, PJ Bupati Aceh Tenggara beserta seluruh keluarga besar dan jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah 2023 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minkum, taqabbalallahu ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.